Yes, reka mbasuze ke nongere mbahe ikaze inshuti bakunzi bacu mudukurikiye hano ku Ibendera TV. Ikaze muri aya makuru turi kuwa gatanu ni tariki 2 Gicurasi muri uyu mwaka wa 2025. Kaze ku Ibendera TV rero n'amakuru agiye kwibanda mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Muri aya makuru turababwira yuko ku mupaka uhuza u Rwanda na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo barwanya umutwe wa M23 bagiye gushyikiriza leta y'u Rwanda FDLR zisaga 200 zikaba zarafashwe mu mirwano itandukanye yagiye ibera mu bice bitandukanye muri burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Turaza kandi kubabwira ko SADC yaba yisubiyeho ku gucyura ingabo zayo, ibi nabyo turabyinjiramo ku buryo burambuye. Turaza kandi kurebera hamwe bivugwa ko SADC yaba yagaragaye nk'umugambanyi wa M23 kuri ubu butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, ibi turabyinjiramo nabyo ku buryo burambuye. Turaza kandi kubabwira ko mu Burundi abapolisi barasanye, ibi turaza kubyinjiramo ku buryo burambuye. Turebe ngo ese barasanye bapfuye iki, byaje kugenda gute, ese abarasanye ni bangaye. Umuzi w'iki kibazo nawo turaza kuwinjiramo hano kuri Ibendera TV. Nizere ko mwese muhari. Turaza kandi kunyarukira ku mirongo y'urugamba. Mu mirwano rero turababwira yuko Wazalendo zaraye zigabye igitero mujyi wa Goma ziturutse Nyiragongo, ariko ibyazibayeho na gashya barwanya umutwe wa M23 ibyo bazikoreye ni bitangaza bikomeye cyane. Turaza kandi kunyarukira muri Kivu y'Amajyepfo mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, naho tubabwire ko ari mirwano yabereye Kavumu na Katana. Turaza kurebera hamwe uko byagenze. Ikaze kuri mwese rero muri aya makuru agezweho kuri aya masaha ku Ibendera TV, muri kumwe n'umukada mukanya. Reka twinjire muri aya makuru ku buryo burambuye. Yes, ikaze nanone muri aya makuru tugezeho ku Ibendera TV muri aya masaha. Ya makuru rero reka tuyanzikire muri FDLR izigiye gutambuka ku mupaka w'u Rwanda na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Makuru aturuka mu barwanya umutwe wa M23 aravuga yuko nyuma yuko mirwano itandukanye yabereye aha mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, FDLR zisaga 200 zose zafatiwe mu mirwano itandukanye yabaye hagati yarwanya umutwe wa M23 barwanaga n'igisirikare cya leta ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo FARDC. FDLR zisaga 200 rero biravugwa ko arizo zafashwe matekwa muri iyi mirwano. Magingo yatuvugana muri zi FDLR zigera kuri 12 akaba arizo zigiye gutambuka ku mupaka w'u Rwanda na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, kwa makuru ari kubivuga. Izi FDLR rero ngo zigiye gutambuka aha ku butaka bw'u Rwanda. Biravugwa yuko izi FDLR zigiye gutambuka harimo abafashwe bakaba ari bazima kugeza ubu ngubu, ariko hari amakuru avuga yuko hari n'abakomeretse nabo bakaba bagiye gushyikirizwa u Rwanda nk'uko bivugwa. Ndi makuru kandi yaravugwa ko muri izi FDLR zigiye gutambuka ku mupaka w'u Rwanda harimo na za casualty nyinshi cyane. Biravugwa yuko izi casualty harimo izatakaje amaguru, hakaba kandi hari na za casualty zagiye zicika amaboko n'izindi ngo zagiye
zicika ibice by'umubiri bitandukanye. Hari amakuru kandi avuga yuko muri izi FDLR zigiye guhabwa leta y'u Rwanda ngo haba harimo na za FDLR zifite ibibazo bitandukanye by'uburwayi. Ibingibi rero ni bituruka ahangaha muri aya makuru atandukanye. Twihuse rero n'ubundi duhite twirukira ku mirongo y'urugamba, ndagira ngo tuve mu bijyanye n'iyi mirongo y'urugamba nyuma mu kanya tuze tugaruke ku bijyanye na SADC, dore yuko SADC n'ubundi ikomeje kuzamura ibibazo bikomeye cyane ha mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Haribazwa ngo ese SADC zirimo umugambanyi, haribazwa ngo ese SADC zaba zishaka cyangwa zigambiriye kwirukana abarwanya umutwe wa M23 mu mujyi wa Goma, cyangwa se biraza kugenda gute? Ndagira ngo mbabwire ariko ko abarwanya umutwe wa M23 bariye Karungu. Mbere yo kwinjira mu bya SADC, ni munyemerere tuzamukire hamwe n'ibi bijyanye na Wazalendo zagabye igitero aha mujyi wa Goma mu ijoro ryatambutse. Ahagana mu masaha y'isa 5 zishyira saa 6 z'ijoro mu ijoro ryatambutse, Wazalendo zageze gutya zirikora ngo zari zifite amakuru avuga yuko 23 bashobora kuba tayari bamaze kuva mu mujyi wa Goma. Wazalendo ngo zirikora zimanukira aha muri iki kirunga cya Nyiragongo, baturutse za Kibati binjira Nyiragongo bamanuka mu mujyi wa Goma. Ariko ibyababayeho ndagira ngo nkubwire yuko nibikomeye cyane. Abarwanya umutwe wa M23 bagufatiye izi Wazalendo, barazicucumanga. Nk'abantu mwe mudukurikiye hano ku Ibendera TV, ndagira ngo mwumve neza ibijyanye n'ububabare abarwanyi b'umutwe wa M23 bahaye izi Wazalendo. Ngo bakumanukiye bavuye ahangaha Nyiragongo n'ibikoresho byabo, ngo bari bahetse imbunda. Izi Wazalendo ngo zabarirwaga hagati ya 18 na 20, bambaye ngo imyenda ya gisirikare, no kuvuga imyenda y'igisirikare cya FARDC, ariko bikavugwa yuko ngo harimo n'abageraga kuri 6 bari bambaye ingofero gusa na za butini cyangwa se za bote. Noneho rero abandi bo ngo nibo bari bambaye imyenda ya gisirikare. Abangaba rero usibye ingofero n'ibikoresho, no kuvuga n'imbunda na za butini, ntago bari bambaye imyenda ya gisirikare. Haba rero ngo bagize gutya baramanuka, batangiye kwinjira neza ahangaha hitwa Goma Safaris, cyangwa se wenda kwegera aha mujyi wa Goma. Biza kurangira ngo baguye muri ambushi y'abarwanya umutwe wa M23. Ariko mu gutangira kwinjira muri uyu mujyi ngo barwanya umutwe wa M23 n'ubundi ngo bababonye, ariko ngo baravuga bati nimubareke babanze baza ari benshi kandi babanze bigire imbere, noneho ubundi tubone uko dukora operasiyo neza. Izi Wazalendo rero ngo zirashyekerwa, ziravuga ziti baba arwanye ba M23 ubanza koko ntabahari. Ngo barenga metero 2, barenga 3, barenga 100, barenga kilometero, barenga 2, barangije noneho abarwanya umutwe wa M23 ewana abari imbere bahise bitambika. Noneho izi Wazalendo ngo zijye gusubira inyuma, zisanga bari inyuma nanone, inyuma ku mpande z'inyuma nanone bagoswe mu bice bitandukanye, basanga bagoswe. Bashiduka noneho M23 bari kubabwira bati stop, manike amaboko. Wazalendo rero ngo zabanje kutabyumva neza, zimaze kutabyumva neza icyakurikiyeho niki, M23 ngo yahise irekura urusasu hejuru mu kirere, nko gutanga sinye na sinyare yuko abagabo ibyo bari barimo babwirwa bagomba kubikurikiza cyangwa bakaraswa. Wazalendo rero ngo zahise zitangira nazo gusharinga, zitangira kurasa.
abarwanya umutwe wa 23 rero noneho bahita ngo babarasa bose barabarambika imirambo irambarara hasi abo ngo barasaga noneho barasa niba barimo kurasa imbere bagashiduka noneho bo barimo gusubizwa na 23 ziri inyuma yabo ukajya kubona ukabona umwe aguye hasi ukajya kubona ukabona ikindi kivunge cya Wazalendo baguye hasi kugira ngo mbwire yuko ibi nabyo byaje kuba isomo rikomeye cyane abarwanya umutwe wa M23 batanze kuri zi Wazalendo n'ubundi aha muri uyu mujyi wa Goma ni nyuma yuko n'ubundi abarwanya umutwe wa M23 butubabwira n'ubundi bakomeje operation muri Nyiragongo akaba ari operation zirimo gukorwa hasi no hejuru no kuvuga ziri gukorerwa mu kirere ariko kandi zinakorerwa no ku butaka ku munsi w'ejo twarabibabwiye ko hari indake za FDLR izasenywe aha muri Nyiragongo na n'ubu rero ahangaha isuku n'isukura yo guhiga izi FDLR Nyiragongo ikaba ikomeje ushobora kwibaza ngo impamvu operation zirimo kubera Nyiragongo zitarangira ni iyihe aha Nyiragongo ni hanini ikindi kandi aha Nyiragongo inshuro nyinshi kubera ko ari kirunga hari gihe imvura ibiya irimo kugwa nubwo ariko bidakanga abarwanya umutwe wa M23 ariko biravuga yuko ikirimo gukorwa magingo yari kugenda bavumbura izi ndake za FDLR na Wazalendo ndetse kandi bakagenda babavumbura no mu myobo birumvikana biravuga yuko hari imyobo myinshi aba barwanyi ba FDLR na Wazalendo bagenda abitsimbamo ngibyo rero birimo kuvugwa reka twihute tubabwire yuko M23 yamaze kuvumbura ubugambanyi bwa SADC biravugwa rero ko magingo yanga yabagiye kubahambiriza riva rwose nyuma yuko izi SADC ngo zikomeje guteza akavuyo n'akaduruvayo ahangaha muri uyu mujyi wa Goma muri Burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo mbere yo kwinjira muri bijyanye n'umugambanyi bwa SADC ariko ndababwira yuko SADC noneho ngo zakamejeje ziravuga ziti ni gute mwagiye kohereza ibikoresho byacu bikagenda kandi twebwe tugasigara ni gute mwohereje ibikoresho byacu nimwemere ko bijyana natwe ubu ngubu rero ngo bakamejeje barasaba yuko ngo n'ibikoresho byabo byagarurwa aha mu mujyi wa Goma noneho nabo ngo bakaba bakwemera kugenda abarwanya umutwe wa 23 ariko bavuze bati mwebwe muvuge muvuye aho murazamura umutwe turabarasa turawumenagura ahubwo turabahindura ivu ibintu rero byakomeye cyane reka ariko mbere yo kwinjira neza mu bijyanye n'ibinaka kavuyo n'akaduruvayo ka SADC tubanze turebere hamwe ibituruka muri SADC ingabo z'umuryango wa Afurika y'Amajyepfo SADC ziri mu butumwa buzwi nka SAMIDRC mu Burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo zemeje ko ziri gucyura abasirikare bazo zibakuye igoma mu ntara Kivu y'Amajyaruguru muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ariko ku rundi ruhande zivuga yuko ngo zirimo kwifuza yuko ngo ibikoresho byazo byazanwa kugira ngo nabo n'abasigaye babone kuba abataha SADC ikaba ivuga yuko ngo mu gucyura ingabo zayo yabanje gusa kwisubiraho kuri iki cyemezo bitewe n'ubwumvikane buke hagati yayo n'ihuriro rya FC23 risanzwe rigenzura umujyi wa Goma kuva mu mpera z'ukwezi kwa mbere uyu umwaka 2025 ari naho izi ngabo ziherereye gusa ariko tariki 29 Mata no kuvuga ukwezi gushize muri uyu mwaka hatashye icyiciro cya mbere cy'abasirikare ba SADC ndetse
n'ibikoresho bifashishaga mu ntambara yo mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Mu bikoresho byacyuwe harimo imbunda, harimo amasasu, harimo ubwato, harimo n'ibindi bikoresho twarabibonye bipakiye imodoka zitandukanye. Ikigezweho rero magingo aya ngaya, abasirikare ba SADC baherereye muri uyu mujyi wa Goma batari bataha, baravuga bati ni gute mwacyuye ibikoresho byacu twebwe tukaba tutari twataha magingo aya ngaya. Ku ikubitiro biravuga yuko ngo ingabo za SADC zamaze gutaha, nubwo bivuga yuko zitatashye zose, ngo abamaze gutaha nabo muri Afurika y'Epfo. Hakaba rero izisigaye ngo zigikomeje no kuzamura ikibazo aha mu mujyi wa Goma. Nyinshi ngo ni za Malawi, nubwo bivuga yuko ngo hari n'izindi, dore yuko iza Tanzania ngo ntago zari zataha zose, iza Afurika y'Epfo kandi nazo ngo ntago zirataha zose. Ibi rero bikaba bikomeje kuba ikibazo gikomeye cyane, bikaba bikomeje kuba agaterera nzamba. Aba barwanyi rero ba SADC basigaye aha mu mujyi wa Goma barimo kuzamura ikibazo cyo kuba ibikoresho byabo byarabanje gucyurwaho bagasigara batarabanje kubyumva neza ndetse ngo babyakire. Kabivugwa yuko abenshi muri abangaba ngo ari abasadeke bo mu gihugu cya Malawi. Twarababwiye mu makuru yacu atandukanye yuko igihugu cya Malawi na Tanzania bitarimo gucana waka muri iyi minsi, ndetse birimo kuvugwa yuko ngo hagati y'ibi bihugu byombi haba hari umwuka ututumba w'intambara. Ibi twabigarutseho mu makuru yacu yatambutse, ariko ikivugwa nuko ngo abayobozi b'ibihugu byombi cyangwa se ibi bihugu byombi ngo birimo gupfa ibijyanye n'uduce batumvikanaho ku mipaka ihuza ibi bihugu byombi. Abarwanyi bo muri SADC rero bakaba bavuga bati ibikoresho byacu mubanze mu bigarure kugira ngo natwe twemere gutaha, kugira ngo kandi twizere yuko umutekano wabyo umeze neza. Ibintu rero bikaba bikomeje kutaba byiza. Twihuse reka twerekeze muri Kivu y'Amajyepfo mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Tubabwire yuko n'ubundi mu bice bitandukanye aha muri Kivu y'Amajyepfo habereye imirwano n'ubundi itandukanye. Muri Kavumo imirwano n'ubundi yubuye, muri Katana imirwano naho yubuye. Biravugwa yuko abarwanyi ba Wazalendo bari kumwe n'igisirikare cy'u Burundi FDNB bagabye ibitero ku birindiro by'abarwanyi b'umutwe wa M23 biherereye aha Kavumo. Aha Kavumo n'ubundi mu minsi ishize Wazalendo zahagabye ibitero. Abarwanyi b'umutwe wa M23 barazirukana n'ubundi barazirasa, zimwe zarapfuye. Ahangaha Kavumo hanaguye umwe mu bayobozi ba Wazalendo. Nyuma yuko ndetse Kavumo habereye imirwano, aba barwanyi ba Wazalendo n'ubundi baje kugira guki yabangira ingata barirukanka. Ubwo birukaga rero baravuze bati M23 n'ubundi muradutsinze, ariko tugiye kwisuganya tuzagaruka. Mu ijoro ryakeye rero biravugwa ko aha Kavumo n'ubundi hongeye kubera imirwano itandukanye, nyuma y'uko Wazalendo n'ubundi ngo zavuze ziti reka twongere tujye kubohoza Kavumo. Mu kugaba ibi bitero rero n'ubundi basanze abarwanyi b'umutwe wa M23 bari tayari, n'ubundi barongera barabarasa. Cyavuye ahangaha nuko byaje kurangira n'ubundi Wazalendo n'ubundi zongeye kuyabangira ingata. Abarwanyi b'umutwe wa M23 n'ubundi bazirashe birangira n'ubundi ziyabangiye ingata. Imirwano rero yabaye hagana mu rukerera rw'uyu munsi, aho Wazalendo zagabye bitero aha muri Kavumo hagana isa 11 zishyira isa 12 yo kuri uyu munsi kuwa gatanu tariki 2 Gicurasi muri uyu mwaka. Aha rero Kavumo haje kugwa amatekwa zigera kuri 3, zikaba ari muri Wazalendo zafashwe matekwa. Biravugwa kandi ko ahangaha Kavumo Wazalendo zigera kuri 5 nazo zaharashwe
zaharasiwe birangira zihatakarije ubuzima. Ahandi habereye imirwano mu rukerera rwo kuri uyu munsi ni Katana muri Kivu y'Amajyepfo. Katana hagabwe ibitero nyuma y'uko abarwanyi ba Wazalendo bari kumwe na FDLR n'ubundi bamaze iminsi bahonda agatoki ku kandi bavuga bati za Minembwe mwarahafashe, za Bukavu mwarahafashe, Katana mwarahafashe, Plaine de Ruzizi mwarahafashe, ariko ntago tuzabaha amahoro. Wazalendo rero zaturutse Plaine de Ruzizi zinjiye Katana masaha ya mu gitondo kuri uyu munsi zitangira kurasa sharinga ku birindiro byarwanya umutwe wa 23. Ibiravugwa yuko izi Wazalendo zagabye bitera aho ngaho ngo ziri hagati ya 13 na 15, ariko ngo byaje kurangira n'ubundi barashwe n'abarwanya umutwe wa 23 n'ubundi birangira izi Wazalendo n'ubundi ziyabangiye ingata n'ubundi zirahunga. Nubwo zahunze ariko barwanya umutwe wa 23 biravuga ko ngo babakurikiranye ndetse bakaza kubotsa igitutu kugeza n'ubundi barangiye basubiye n'ubundi aha Plaine de Ruzizi baturutse, ariko magingo yatuvugana n'ubundi biravuga ko abarwanya umutwe wa 23 n'ubundi bakibakurikiranye aha ngaha kugira ngo n'ubundi birangire barabafata cyangwa barabica. Igisubizo ni kimwe muri ibyo bibiri. Ndagira ngo rero mbabwire yuko n'ubundi ibintu bikomeje kugenda bifata indi ntera. Hanyuma rero ndagira ngo mbabwire yuko ibya SADC n'ubundi byo bikomeje kuba agaterera nzamba. Barwanya umutwe wa 23 bamaze gutangaza ko M23 ibifashijwemo n'igisirikare cyabo, ibifashijwemo n'abakomandazi babo, ibifashijwemo na special forces zabo, tayari SADC igomba gutaha idakoza amaguru hasi. Bagomba gutaha byihutirwa. Nyuma yuko rero izi SADC zikomeje guteza akavuyo n'akaduruvayo ahangaha mugi wa Goma, M23 imaze gufata umwanzuro ukomeye wuko SADC zigomba gutaha byihuta ndetse kandi kuri aya manywa y'ihangu zigataha, ubundi bindi bakazabikurikirana abari wabo. Ngibyo rero ko byifashe ngizo updates twagarukagaho muri aya masaha hano ku Ibendera TV. Nizere ko niba wageze hano ku Ibendera TV tayari wamaze gutereka like yawe kuri iyi video, ni utari wakora subscribe ku Ibendera TV, uyu ni wo mwanya wawe. Hanyuma kandi mu gihe ukora subscribe hano ku Ibendera TV turakwibutsa gukora kuri ako kantu kameze nk'inzogera bakita signe de notification kugira ngo ubwo tuzadushyira amakuru hano ku Ibendera TV ujye uyabona tiriwe ujya gushakisha. Ndabashimiye cyane rero mwe mwari kumwe natwe, nizere ko mukomeza kubana natwe mu masaha 5 undi turaza kugaruka n'amakuru arabagezweho hano ku Ibendera TV. Bashimire cyane ubwo ibindi inakagaruka. Imana ikomeze kuba arinda.